صباح العسل على احلى متابعين، ومساء الفل لو بتشوفوني بالليل على احلى ناس في الدنيا. النهارده احنا هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض وجبه عربي، وجبه الشاورما العربي اللي بتبقى بره ب 30 وب 40 وب 25 اسعار قياسيه في وجبه واحده، اللي هو السندوتش الشاورما وجنبه شويه مايونيز وشويه مخلل كده. خلاص يا باشا، تدفع 40 جنيه في المطعم السوري وانت قاعد ومزاجك 100 100. طب وليه احنا نعمل الشاورما السوري ونقلب هيك واحلى من هيك ما هتلاقي، ونقلب سوري في البيت حالا ونعمل احلى شاورما سوري؟ لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس، ويلا نخش مع بعض على الشاورما السوري الجباره. يلا على المقادير. بصوا بقى يا جماعه كده، انا معايا الفراخ اهي، صدر الفراخ. لو عندك فرخه وتقومي خاليه الصدر بتاعها كده بالشكل ده، انا نقعاها في المحلول بتاعها، عباره عن سكر وملح وليمون وخل وميه، بقالها ساعتين لغايه ما فتحت وايه، عشان لو فيها ريحه زفاره او اي زناخه فراخ او الكلام ده كله بنقعها فيها ساعتين اهي. بسم الله ما شاء الله، بقت الشرايح الفراخ بتاعتي جميله جدا اهي. ومعايا زبدايه، معايا توابل الشاورما السوري، معايا راس توم مدقوقه، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر، بصل بتاع ملح، كمون، فلفل اسود، بابريكا، وشويه هيل او بيقولوا عليه حبهان، في ناس بتقول عليه هيل، المهم حاجه بسيطه خالص، حوالي ربع معلقه صغيره. معايا العيش السوري اهو، ومعايا العيش الابيض ده هحتاجه برضو، هنشوف هنعمل بيه ايه. اول حاجه هنعملها هنتبل الشاورما بتاعتي، هناخدها نغسلها الاول من المحلول بتاعها اللي انا نقعاه فيه بقاله ساعتين، ونشوف هنعمل ايه مع بعض كده اهو يا جماعه. اول حاجه هنعملها هناخد الشاورما بتاعتنا نقطعها ايه كده، قطع ايه زي ما انتم شايفين كده. انا مرضتش اقطعها عشان نقطعها مع بعض اهو، قطع صغيره خالص كده، رفيعه، شرايح رفيعه خالص اهي بالشكل ده كده. هخلص تقطيع الشاورما وارجع لكم تاني كده اهو. خلاص يا جماعه، خلصنا الكميه بتاعتنا اهي تقطيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب البوله بتاعتنا ونرجع فيها الفراخ عشان نتبلها، عشان هو السر في التتبيله. السر في ايه؟ في التتبيله. هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا دي، هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا، وننزل بالثوم بتاعي اهو، وكوبايه الزبادي دي بالشكل ده كده. قلبهم كلهم مع بعض كويس جدا اهو كده. احنا ايه قلبناه كويس. نفتح بقى كيس الايه الخلطه بتاع الشاورما بتاعتنا، نفتحه عليها اهي اهو، افضيه كله. خلطه الشاورما دي متوفره عند اي عطار. يلا اهو نقلبها كويس جدا. التتبيله دي يا جماعه نسيب الفراخ بتاعتنا فيها حوالي ساعتين بالشكل ده كده اهو، على ما الفراخ بتاعتي تشرب التتبيله. اسيبها ايه قيمه ساعتين كده ولا حاجه، ونرجع لها بعد ما تتبل كويس جدا. شوف هنعمل ايه مع بعض كده اهو. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس كده. نسيبها بقى ايه قيمه ساعتين ونرجع لها تاني كده. خلاص يا جماعه، الفراخ بتاعتي اتبلت اهي وبقت زي الفل، بقالها ايه حوالي ساعتين. انا بصراحه سبتها حوالي ساعه ونص عشان الاولاد حسوا بالجوع. وهنخش بقى دلوقتي نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا على البوتاجاز. هحط الجريل بتاعي كده على البوتاجاز بحيث ان هو ايه يكون، وحاطه فيه شويه زيت
وسخن اهو. انزل بقى بالشاورما بتاعتي اللي انا متبلاها دي ما شاء الله اهو. انزل بيها كلها اهي على الجريل. بسم الله ما شاء الله. الريحه بقى سوري 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 اهو. اسيبها حوالي عن 10 دقايق بالشكل ده كده لغايه ما الفراخ ايه تستوي خالص معايا. 10 دقايق بالظبط كده يا حبايبي. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هننزل بالفلفل بتاعنا الالوان اللي هو الاخضر والاحمر. بالشكل ده كده مع الشاورما. ما اقولكوش بقى الريحه عامله ايه. الريحه عامله ضجه جامده ما شاء الله يعني. يا جماله يا جماله. لاكل الاشتراك معايا في القناه. قناه تعجبكم الصراحه يا جماعه. يعني انا ايه حاسه كده ان شاء الله ان احنا هنكبر مع بعض وببعض، لان انا حابه الشغل عليها. ولذلك ايه تحسوا ان انا يعني بحب دايما اتكلم معاكم كده ما شاء الله. هسيبها بقى ايه حركه برضو 10 دقايق تانيين. الفراخ استوت خالص اهي. يعني انا بتك عليها اهي استوت خالص اهي. بس ايه تاخد وتدي كده مع الفلفل الالوان عشان انا عايزاه ايه برضو محتفظ بلونه. مش عايزاه لونه يغير. انا محتاجه اللون ده اهو. اسيبها ايه 10 دقايق كده وارجع لها تاني برضو. يلا يا جماعه كده خلاص اهي. الشاورما بتاعتي خلصت. بسم الله ما شاء الله اهي. اقسم بالله نفس الريحه والطعم. والله نفس الريحه والطعم. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نخش على السندوتشات. هنفضي بقى الشاورما بتاعتنا اهي عشان الجريل ده انا محتاجاه اشتغل عليه. يعني هعمل عليه الشاورما على الجريل ده نفسه برضه. افضيها كده اهي واغسل الجريل وارجع لكم تاني. يلا كده بقى يا جماعه هنشتغل. الشاورما بتاعتي اهي ماشي. والرعاش السوري معايا اهو. بصوا بقى معايا كده هنمشي ايه مع بعض بالخطوات واحده بواحده. العيش السوري اهو ماشي. احنا هنعمله مع بعض حلقه. احنا ما عملناهوش مع بعض قبل كده. احنا عملنا الكريب. هنعمل مع بعض العيش السوري. بس انا النهارده الصراحه يعني مستعجله ملحقتش اعمله فايه اشتريته جاهز. تمام اهو. بيتباع في اي سوبر ماركت هتلاقيه موجود. هو اهو بيبقى جاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. رقيق جدا خالص اهو بالشكل ده كده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ اخده على نفس اتجاهه. نفس التانية دي كده ونفس التانية دي كده اهو. يعني بقسمه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. واروح جايبه رغيف عيش من العادي بتاعنا اللي هو بيتباع في المحلات اللي هو العيش الابيض. واروح حاطاه في النص كده. واروح جايبه الشاورما بتاعتي اهي اهي بالشكل ده كده. في ناس بقى بتحب معاها البطاطس الصوابع متحمره بتحطها برضو مع السندوتش. في مطاعم بتعملها كده بس انا ما بحبهاش معاها. انا بحبها لوحدها برضو كده. احنا حطينا الشاورما اهي معانا بالشكل ده كده. انزل عليها بقى بالايه بالمايونيز بالشكل ده كده اهو. والكاتشب بتاعي كده. واروح بقى عامله ايه جايبه الرغيف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تانية كده. ده السوري اهو. واروح جايبه الرغيف بتاعي الشاورما نفسه بتاعي اهو اهو. واروح لفاه كده بالشكل ده كده اهو.
خطوه بخطوه اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو كده. ادي السندوتش السوري، سهل جدا، سندوتش الشاورما السوري اهو. ابتدي بقى اعمل ايه؟ مقفول من كل الجهات اهو. اروح واخداه حطاه على الجريل، بس اما اعمل كذا واحد اهو بالشكل ده. افرد كمان واحد اهو، نعمله مع بعض وبعد كده ابقى اعمله ايه مع نفسي كده برضو نفس القصه. واروح حاطه السندوتش اهو، رغيف العيش ده لازم منه يا جماعه. واروح حاطه ده بالشكل ده كده، واروح حاطه اهو مايونيز كاتشب، اروح جايباه كده برضو اهو بالشكل ده كده، واروح قافله السندوتش بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، ما شاء الله عليه اهو. اكملهم بقى وارجع لكم تاني. نكمل كده، نعمل مع بعض اخر واحد اهو. سهل قوي يعني يا جماعه. رغيف عيش، رغيف عيش نحطه كده. طبعا انا مشغله الجريل عشان ما نوقفش، نبقى جاهزين على طول. الجريل شغال، بحط عليه على طول كده اهو. سهل جدا جدا يا جماعه، مفيش اسهل من كده اهو. واروح لفه كده اهو. يلا بقى نخش على الجريل. احنا خلصنا كده اهو، وحاطه في الجريل برضو. يلا نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه كده اهو يا جماعه. اهي الشاورما بتاعتي العربي على الجريل اهي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. انا حطيت الدور ده كده وانا شغاله، هنحط التاني مع بعض اهو عشان ايه ما نعطلش اهو. شايفينه عامل ازاي؟ السندوتشات بجد اهي، مش تقليد. نحط كده بالراحه اهو اهو. يا دوب الجريل فيه ايه؟ نقطه زيت بس صغيره خالص، نقطه صغيره خالص. وهو اصلا شايفين شكل الجريل طالع فيها ازاي اهو. اقلبه كده برضو. بسم الله ما شاء الله. شايفين السندوتش اهو. ارص كده جنب بعضه بالشكل ده كده. كده اهو. اطلع الشاورما بتاعتي اهي. شايفين الشكل بتاعنا؟ الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني تحفه. نكمل بقى بقيه الكميه اهي. احط الباقي كله اهو. اشيل السندوتش ده كمان كده، اكون خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي. احطها، نرجع لها تاني بعد ما نخلص. اكشن. خلاويص 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 خلاويص. ايه رايكم في حلقه النهارده؟ بسم الله ما شاء الله، جباره. شايفين بقى يا جماعه النهارده الشاورما السوري بتاعتنا اهي، مع الطماطم بقى والخيار والشيبسي بتاعنا والمخلل. ونقضي بقى اليوم النهارده ايه، يوم تحفه. نشوف بقى الشاورما بتاعتنا دي
اما بتجيلي بقى وتتقدم لي بتبقى عامله ازاي. لايك والاشتراك بقى يلا، عايزه تفاعلات كده والدنيا هايصه. معايا السندوتش اهو الشاورما، شايفينه اهو عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. نقطعه بقى كده مع بعض اهو. شوف الدنيا كده فيها ايه من جوه يا جماعه. الله 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 الله، بجد 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 ايه الابداع ده اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ايه رايكم بقى في الشاورما بتاعتنا اهي؟ شاورما سوري على اصولها اهو. والله العظيم السندوتش ده بيتباع ب35 جنيه. طبعا كلنا عارفين وعلى علم بالكلام ده. وفي اهو اقطع السندوتش بتاعي كده. بسم الله ما شاء الله على الابداع بتاعنا. شايفين بقى السندوتش بتاعنا؟ نحط بقى جنب منه ايه؟ الطماطم اهي، خيار، شيبسي. ايه الجمال والابداع ده. شويه مايونيز، شويه كاتشب كده. ادي الطبق بتاعنا اهو، باقل التكاليف عملته في بيتي وبقى حاجه فوق الخيال لاولادي. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.